I veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovo Joks HD i danas ćemo da pravimo jedan tutorial kako da napravite mašinu za odela u Minecraftu, pa da krenemo polako. Prvo što će nam trebati je staklo, klip, blok redstona, postolje za odela, automat, oklop neki, bilo koji, ja sam uzeo dijamantski. Crveni kamen, recimo kako ćete, ploča, možete bilo koju potisna ploča. Ja sam uzeo zlatnu, malo zezan, tako da krenemo polako. Evo ovdje ćemo napraviti. Prvo što radimo, uzimamo ovdje i stavljamo postolje za odela, pa stavljamo oklop. Što dalje radimo, uzimamo staklo, dižemo iznad njega, stavimo ovako i još jedan ovdje, jednako ovdje se spustite i stavite ovako ovaj klip, uzmete ovako i ovako. Dalje, eto to ste završili, sad što dalje radite? Bušite ovdje, da, vi sad ovdje ne možete da uzmete ovo odelo, ne možete, vidite, iako je izašlo ovdje malo, ali ne možete. Sad idemo ovdje, bušimo, uzmemo automat, postavljamo ka gore, punimo odelo. Vi mi to možete složiti, ali ja ne mogu sad. Evo ovako. Evo, možete čak i ovako duplirati na scroll. Ja ću da dupliram, nema veze. Da, vi možete da stavite one levke, ono da, na primjer, tu čest, ovdje levak i ono samo se puni, samo. Ili možete čak, na primjer, komandni blok, ono, give, pa ono, vamo dalje, znate valjda. Ako ne znate, nađite negdje, ili ću vam ja snimiti za sljedeći epizodu to kako neke komande preko komandnog bloka, ali ne znam. Evo, ja sam ovo popunio, da, znam, vidio sam ono kad sam pravio Lucky Block mapu da se nije vidjelo, ajde bre, ništa po mraku, tako da sam ja napravio ovdje isto, ono, da, i zemlja će vam trebati ako radite na zemlji. Stavite potisnu ploču i evo, ovo je gotovo. Znači ljudi, to je veoma cool, čak možete i ono tamo, ovo drveno što se otvara, ovo ovdje, vidite ovo, da stavite okolo ono fora kao da se ne vidi ovo što je izašlo. Ali to i ne mora nešto baš, evo, to izgleda ovako u ovoj teksturi. Ovako, vidite kako to je dobro. A zamislite da je na nekoj teksturi, nekoj drugoj teksturi. Sad ćemo da vidimo kako bi to izgledalo u drugoj teksturi. Idemo u paket resursa. Evo što ja sve imam od tekstura. Vama su dobre teksture, nisu loše. Evo na primjer ovdje ja mislim da je dobro staklo. Sad ćemo da vidimo ljudi. Gotovo. Evo ljudi, kad sam promijenio teksturu, vidite kako to lepše izgleda. Mislim, nema onih malih šarica od stakla, ono kao da su sijala. Vidite kako to lepo. Ovo malo vrata promijenjena. Ovo promijenjeno. Ovo promijenjeno. Često. Ovo. Do duše, evo sad ćemo probati na još neku teksturu. Evo na primjer. Stavit ćemo opcije paket resursa, ovo vraćamo, a uzimamo, evo ovu da imamo ovo neko kao 3D. To smo ja i brat skidali. I evo ljudi, to je to, vidite kako to izgleda. Sad, pitate se da li možda uzmemo modela, evo su svi vidite. Samo da vidite to kako izgleda. Eto. Evo vidite, dobijete delo, samo što vi to možete poređati, na primjer ovdje kapa, ovdje ovaj chestplate, ovdje ove farmerice, ove kako zove, i ovdje ove patikice. Evo sad to obučete ovdje. A i ne morate slažete, ko kaže da mora se slažu. I onda ako nađete neki mač, i onda idete ja ga, vidite.
I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.